apabila kali pertama saya dilepaskanlah kerja, time tu saya tak boleh percayalah. Time tu sebab saya nampak kawan saya dilepas kerja atau pakcik saya dilepas kerja, itu adalah diorang tau. I tak boleh sangka ini boleh berlaku kepada saya. Tetapi apabila saya dilepaskan kerja, saya pun macam agak terkejut lah. Tetapi Alhamdulillah pada masa itu saya ada some savings. Saya ada duit simpanan. Dan apabila bank kata mereka akan menyusunkan staff untuk kali kedua, pada masa itu saya pun kata istilah job security makin lama makin pupus. Dan kalau boleh, please buat bisnes lah. Dan ini adalah buku ketiga saya yang boleh dapat di beg kuning, right? Ini adalah buku di mana dekat beg kuning you guys boleh nampak lah bagaimana untuk start bisnes. Dan saya tulis sedikit bagaimana saya start disebabkan saya jenis suka share ilmu. Dan setiap kali, okay guys, I want to share with you guys something inspiring lah, okay? Semasa saya start dekat social media, sejujurnya saya rasa macam outsider tau. Antara sebabnya, apabila saya start social media, saya nampak ramai konten. Kita boleh nampak lah orang menari, lepas tu orang gelek-gelek kan. Saya pun macam tak tahu. So, apabila saya start social media, saya pun tak tahu apa nak buat. And honestly, setiap kali nak buat social media, saya stop. Setiap kali nak buat social media, saya stop. Dan untuk syarikat saya pun, dan untuk bisnes menulis buku pun, setiap kali saya nak tulis buku, saya stop. Setiap kali nak tulis buku, saya stop. Dan antara sebabnya adalah, saya ada imposter syndrome. So, apa itu imposter syndrome? Saya rasa saya tak bagus. Saya rasa saya tak layak untuk tulis buku. Saya rasa saya tak layak untuk buat bisnes. So that's why apabila walaupun saya pandai tulis, walaupun saya suka share ilmu, tetapi saya tak start tau, jujur. And apa yang berlaku adalah seperti yang saya kata, apabila saya bersara, tiba-tiba ahli keluarga saya sakit. Dan tiba-tiba kita terpaksa pergi ke hospital. Dan yalah, saya sebagai anak sulung, saya terpaksa bayar untuk hospital bill. Dan guys, I just want to remind everyone lah, right? I also advise myself, guys, setiap kali kalau keadaan susah untuk kita, atau setiap kali kalau kita mengalami kesulitan, untuk saya rasa ini adalah rezeki. Dan kenapa saya kata sebegitu? Kenapa saya kata walaupun kita menghadapi kesulitan, ianya adalah rezeki? Antara sebabnya, kalau saya tak sampai ke titik yang paling rendah, saya tak akan bekerja, saya tak akan start business. Dan kalau saya tak start business, you guys tak boleh nampak buku-buku saya lah. And that's why kadang-kadang, and this is one thing I learn lah, kita selalu kena bersyukur. And honestly, apabila kali kedua lah, apabila syarikat kata mereka nak menyusunkan semula staff kan, saya dari segi pelaburan, dulu saya akan letak kebanyakan duit saya dalam ASB. Walaupun saya tahu, walaupun saya sebagai seorang banker dan saya seorang yang bekerja dalam investment banking, saya tahu bahawa pulangan ASB kurang kalau berbanding dengan inflasi. Saya tahu, saya memang tahu ini. Tetapi saya masih letak dalam ASB. Nah, antara sebabnya, saya agak malas lah. Saya agak malas. Dan saya pun tak nak stres. Saya pun tak nak melabur dalam saham. Saya tak nak pantau saham saya. Saya, iyalah, nak mengaku pun malu. Tetapi, untuk saya, yalah, saya dah save duit. Saya dah melabur duit. Apa lagi kan? Apa lagi? I mean, why should I care kan? So, having said that, apa yang berlaku adalah pada kali kedua apabila bank kata mereka nak menyusunkan semula pekerja, ini memberi saya motivasi untuk mengambil langkah, right? Dan walaupun saya takut, jujur saya cakap, saya takut apabila saya jual ASB saya, lepas tu saya beli emas, lepas tu saya jual ASB saya beli saham, lepas tu saya jual ASB saya beli unit trust. Memang saya takut. Antara sebabnya adalah ASB adalah aset yang boleh dikatakan agak selamat. Tetapi apabila saya jual ASB, beli emas, saya jujur saya cakap takut. Okay, so sekarang ini, apabila saya dekat titik yang terendah, saya stres. Dan seperti yang saya kata, kadang-kadang apabila kita menghadapi kesulitan, untuk saya itu adalah rezeki lah. Untuk saya itu adalah rezeki. Dan antara sebabnya, kalau kita dalam keadaan yang sulit atau kalau kita keadaan yang susah, apa yang akan berlaku? Ini akan memberi kita motivasi, dan apabila kita ambil tindakan, kita akan dapat result yang lebih bagus.